Om Swastiastu Rahjang Rawuh ring channel Titiang Andre Necoy. Sani mangkin titiang pacang nuak ring kruna ling pengkalih inggih punika kruna tiron. Kruna tiron inggih punika kruna sanes sampun polih wowohan. Kruna tiron iening selahen muwit saking kruna tiru miwah mepengiring an. Dados nyani kruna tiron punika tiruan saking kruna lingga. Wowohan sane ngewangun kruna tiron luire pengadar utawi prefik, seselan utawi infik, pengiring utawi sufik, miwah gabungan wowohan utawi konfik. Wowohan sanes pertama inggih punika pengadar. Pengadar punika wantah megenah ring arep kruna lingga. Mekadi pengadar me, ke, se, pi, pari, pati, make, sake, kume. Makin yening contoh pengadar me upami me sari. Yening pengadar ke upaminipun ke uber. Yening pengadar se upaminipun sejagat. Yening pengadar pe contohnya ne petakon. Pengadar pi contohnya ne pi tulung miwah sanetiosan. Wenten pengadar upaminipun ukut, dase, keranjang miwah sane tiosan. Wenten sane mempengadar pre makadi prejani, pre ratu. Wenten dalar sane mempengadar pari makadi pari indik, pari solah miwah sane tiosan. Wenten dalar sane mempengadar pati makadi pati grepe, pati kacuh miwah sane lianan. Yening pengantar make contohipun make dadua, make sami miwah sane liana. Yening pengantar sake makadi sake besik, sake dase miwah sane tiosan. Yening pengantar kume contohipun kume nyame, kume jaum, kume lipan miwah sane liana. Punika sane kewastanin pengadar ring kruna tiron. Wowohan selanjutnya inggih punika pengiring. Pengiring punika megenah ring pungkurin kruna. Luire pengiring ang, in, an, en, ing, ni. Pengiring ang contohipun penekang, tulisang, gedenang miwah sane lianan. Pengiring in contohipun jagurin, jemakin, isinin miwah sane lianan. Pengiring an contohipun degehan, dawanan, gedenan miwah sane lianan. Pengiring upami amahe, jagure, abane miwah sane lianan. Pengiring en makadi bukun tiangi, memen tiangi. Irika wenten bukun madaging pengiring en. Selanjutnya nih pengiring ing contohipun sejeroning, purnamaning, kalaning miwah sane lianan. Selanjutnya ini wenten pengiring e
Contohipun do kare, gununge, dukade, miwah sane liyana. Sane kaping 4 wenten pengiring ne. Makadi batisne, jarane, miwah sane liyana. Sane mangkin seselan. Seselan magenah ring tengahing kruna lingga. Yening kruna lingganya ne merupa antuk suara utawi vokal. Seselan kruna magenah sedurung suara ring ajeng kruna lingga. Yening kruna lingganya ne merupa mapurwa antuk wianjana utawi konsonan. Punika magenah ring pungkur wianjana kapertama ring kruna lingga. Makadi seselan in, seselan seselan al, seselan er. Seselan in contohipun surat dados sinurat, ucap dados inucap, miwah sane liyana. Seselan contohnya ne turun dados tumurun, seken dados sumeken, miwah sane tiosan. Yening seselan al contohnya ne tapak dados telapak, tusuk dados telusuk. Yening seselan er contohipun kesek dados keresek, gigi dados gerigi, miwah sane tiosan. Wewahan sane kaping 4 inggih punika gabungan wewahan. Luwiripun me, an, ke, an, bre, an. Contoh gabungan wewahan me, an, makadi mesambatan, mejaranan, mekapalan, miwah sane liyanan. Contoh gabungan wewahan ke, an, makadi kesengsaran, kesugihan, kerahayuan, miwah sane liyanan. Contoh gabungan wewahan bre-an, makadi brekapakan, bregedegan, miwah sane liyanan. Inggih wadah sapunika tidan latarang indek kruna tiron. Suksema.